Disambol bilang termene tu kasih marama zerbo kena ngone leo kena ngone di dobat pol to maya na kabe ni bagan rum sing ni ko kena ndau nama gitu nandren ngam dengo ana bito ko ni benda kana punches snack crackers for moments worth sharing. Elna do moni na ito kani Lau mika gala mola. Engonde Messi Merah nas pak cikin di baciri mana merah jini bale na ngono ko sa tuto ni saya kabi salah tikuna kete. Iya, salah tikuna kete. Salia kabi so. Oke kan nilala kete. O satu tengah ni ko yang salah kete. Iya nang ona tama ngendo taw kinana kete. Ngona ngari kana. Oi. Na ngoni kana sauts. O kata lau o makasile mo morning tina kabi saya sawara kita lucu. Morning tina kabi. Ayo kani. Morning tu deh, morning. Isa nang tukul ke makan maram, magi tukul cikin di lalu cuma ngona kita ngona don maram putsa. Oi. Ngona maram betul laka. Sekali kau kita ada tahu kita na. Iya. Ya kau itu kan tahu nu tanga bane lamo na kamu cikin ngomong mela nak. Bale tanai lamo ngona kai batawan kina ndelen tebel na kakana. Right? Terus dah. Orang ni benar bikin sar marabatina disambol to kamera kami nak indai baka mutai baka kami tiko ena kami nak indai ranggaram tal tinggal lubean dan bulbule soni kena nor baka silimi tapi garabim bimbi entong garabim mabelitir nangoni Dinasar. Nawarin tu ngau tata ina bukan disuruh mena naka sonata satiko arabi buktal tengah bina Wala basena numati Wala baka bakasena numati ko onan ni siti ko me bonita kala kota sin kilatiko onan ni ota satu menarum. Iya, entau Saliwa-liwa. Nakasumala yang muriota indemis katumala. Kaya ko kinta ba tu? Kinta ba tu? Signin dola kami balitita. Sang di kilana. Kapan sakit tahu cuma Suka. Nabi ka kaya ko na time ni na overtime na pa Ronga mo tukun cuma denis. Bono sa cikino ta cikino ta? O kota satu menarum. Ya. Atu may ko liumay. Ya. Oh, lumay kami. Liumay kasi tu ni kilatiko onan. Ni ko sa ko menarum. Lo betri manon talibon me bal kada ka sabon cuma na basya lo betri. Fanga me me chachi se lo betri se boko chuko. Ko sa chuko na rum. Sirkila chuko na. Wala me. Esa dapat kami tinggal room. Enta mo chuko. Enta wali na daging ko ito tu ninja. Oh, okay. E wili ka chuko na woni kama. Iya. Ko enda mo chuko reda ke wili ka chuko na woni kama. Na ngono sarangango. Ge kita dalo na nindola ni mo ngono wolo ko ko boni ko se ono ko sabuto Amo itu. Samo itu. Sebenarnya mana di pakai kan? Redi ba ngona sa mustu nugusu. Sudah me na magkumo. Wani ni udah kecil di Lo butuh kalau mana? Lo butuh kalau Lo mana? mutu mana apa? Sadar ka me mustu nugusita. Mongge la ko telu ko donan na biye le. Iya. Mongge mutu ko musuna. Mer. Dona ya ba? Sama aja lah usah. Ona mutu ni ko sa leolis mo. Olis mo ole mutu sa. Dona ni sila no mutu ko mana ba? Ke baka iko no mutu ko mana ba? Ba ka mo biye le. Baka ko sini mutu ko. Ko sini mo ito. Ko sini. Iya, sini ni tangan ni Sa kaya na ko ni sal na mula. So endo pa mo na serenra Kakek pa do na kabira. So ko barta ko Mas sedap. Iya, mas tu mau Ya, mau tu mau respresi ne. Ilo buti kaya na mana? Anak kaya ilis mer kanino. Nanggali sumebe. Na sini tala keda. Ni mo na kana torang atama na buko ni mito kanya na kabi na ni ko na balim sara. Na ka ba kukuchu. Ni mo ko na na basic sara. Wa na torang abi sonana. Ersa na ka chuko na kabi na ni ko. Wa ni na ka chuko ni weekend na buko ni na Vitor le ka ba chuko ni tabi. Na lo mo ni na ko bali. Nabi uwe ka ni bubale erti ko na lo mani bubale. Bimbi na nando bebu kiti na lo mani bale. Veda kata kala laye tu menang garabi. Bebu ke bena be name beka. Se bina na lebu na laye tiko o laki tiko kinangori laki be garabi tiko. Da bebu ke tiko ay bagata laki na abe ke be kemni na zorbo. Bebu ke to be momo bitali laye bitukai Zorbo na. Mbula ni bena nomi. Mbula ni bebu ke. Kem karo sale na daka. Dati ke vale tu ni tu ni lo mani bu vale o tinganda mai Ronga nanda mo mana ba rombo ka sen ronga chuk ngango. Siapa sabi makarin ko? Sa certo nga. Se ronga chuk sen ronga chuk. Iyo, eta bitar ronga. Ronga nga ni sali proposta. Iya. O bosa ba iyo basti ko ibe. Iyo bosa ibo na nakaka uli bosa ibale. Uy. Iyo, eba tu ba. Eso tu me. Na bosa, ke baka ko bosa ba ko ko bosa ke robo si bale. Ada ba kan ndin. Ko problem na royali. Ento en riba, ento satu ngalaman lolori, ele na ko ne wase apat ken ngalaman lolori. Ele Kena pasin dia ratu ko kiner na to kina bital no. Nada ba ndin kinoy ko bebe kiraw. Tato matanga na bengara ka ken. Ano turang ayaw na marama. Nada ba kana bosa, ribi basal tak. Eda ba usari mo ka na usumo. Na bosa ko gosa nga. Kesa ko ba na usumo be rebosa me sor bolitek. Kwa? Ongese mo.
Dono ko pula na pese ya. Talo ta to ko dito di pulta na lubena. Iyo. Sa doli ta ko ko er to gelo sume gere ko dito misti ta ko na ngone. Maka bito pa wala to ko mana matina. Lina ka ti ko gelo sume ta sira to moro ngone. Mai to na stoa. Ang moro na stoa ka sa tumbru ko mai ndar ka Dana rarawle budiri jero ngone. Ro ngone ko. Sabi na ka ke mero susugan tara po bale. Ro lo mani sarke ro ka waitaki. Dira ta ko ro sul Ngol moro sa may tuy matihan. Kabal man ro sini susugan ro na ka chikona. Iyo. Mai. Terkabaya. Sari ka do na. Kay mga wala lem. Iya. Ang naglag mo sa labulte gero ngon ko do bubale. Bubale roka, bubale ro na lomba di binaka kina ro na tuber karabi na kina ro buli. Ako lite gero $50. Ro man. Iyo. Sakira. $50. Les me vale. Ko do ni talo tu. Les me vale. Me to pala salas tu gina. O tel les me vale sa bitar ro ngone. Ro sa nga se ro ngante tundar bonua. Tare na. Iyo. Toka ko na $100. $100 au sa au che bidre sing sama kali lo mo tira ni ngone. Ibe ro na ngone. Les talo ko e ro na runga ko bulbul kin. Sertal mo ro na ngone. Amaka nga robio su sertal me bana $100 tali. Iya sa. Ta Manila kali butuh mo barala. Iyo. Siya ko sabi ta kami chukwa. Ela no mo meron na lengara bi bina ko sarkin na ngone. Iya. So na Kabal mal malete na molu muni bingara binina. Iyo. Ko sarap. Ena esa na ya. Esa ni kiba mikede. Iko makanya nunggu tabalo siya pa interview ni. Do na sa dende kito giso totale. Kito bingiri chuko na non sember ningo lemia. O kila chika ndo chuka na lebe na wani. O chuko ngiri chuko tali. Tabali sa ko dai por chio, yo por chio tabale. Sabi dal lebe. Kuya Eto lugar to chuko ndo so anya. Iyo. Dan rega mo nga no mito ko ni binaka Punches Snack Crackers for moments worth sharing. At Communications Fiji Limited, we are more than just radio. We are Fiji and the Pacific's largest and most dynamic media group, reaching people wherever they are, however they connect. We connect daily with over 3.77 million listeners across the region. Let's create something amazing together. On air, online, on the streets, on stage, Communications Fiji Limited is where connection happens. With innovation, reach, and creativity, we are the complete media partner for your business. Ya benar-benar besar saya mau mana kami mandro musik ni kodi karoni wasi ni ndende ngamodingo ena ba ito kodi bidaka ni kamba ni toto ko Punches Snack Crackers for moments worth sharing. Sanga iba tara na vital noya. Ko na kena sanga me bagale suita lemai. Me vivin ando besar chuka na bobola besar chuka na bitu. Be irar be kemi na bagaro richo chuka mai na ndende ngamodingo. Kero male na buku ni nomoni kerkere kena nomoni ndo talita kan ndende ngamodingo satu suita le chikina. Me li bola besar chuka na bitu na kami ni kuha. Sana bukan baru cika ada program monia ande dengan model. Kamu tuh kayak Mista kayak Mrs. Tawake ya turang atau apa tapi Tawake. Akhirnya bukan itu kok ya. Bukan ini bila tak tahu budi bengkarabi bun ngande. Kena budi be tokani. Iya, mai bata bertanya di karuni wawoki di socotan dia Nations Championship. New Zealand dia main ke Itali, enak kayak bahasa bulu kami itu kayak tidak begitu. Kita bola. Australia main ke Barisia, na bahasa bulu karua ke Rosa bulu kono. Dua tengah cabang di Bay Island di terus sanga bulu kono bat ke Rosa bulu. Main dua tengah pada nanti bata tim di BT Bay England di BT bulu kono ke walu. Main bandu kayak Scotland di South Africa, bahasa bulu karua ke Rosa bulu walu. Dua tengah Wales di Argentina. Enak kayak terus bulu kalima ke Rosa bulu kan dua. Dono mau benak. Cuma mana korna weekend, na usin sarap nang gitu nih Fiji. Lihat berapa komplain tak cuma na referee, bikin berapa sarap atau apa lenga. Mana mau tulu referee lewa. Iya, referee marama. Right, marama. Kasi indor ni sibita lo manirara. Dono mo na. Sa lewa ko sa lewa. Right. Libo na kanta ni biya sang katabango yan taba binibina kan samay taba nang gitu sang ganga kin England. Do amanta kan gitu o basta matakan leabi to. Arroso te kin na final New Zealand ba te KBT. Right. Ang siko ay na duri mata na Spandi. Ndo berto na tarbo New Zealand. Ubu do rasta venge. Nasi di squad, tuh nggak icak lain. Di kong kaitan na polo tambah kain ng Spandi nandur ni mata. Esa wili basikoa. Right. Na mata kalila ni singa tambu ya. Zange takos o Finn Smith. Me zange be wing ni mata tim ningla di cross kick. Right. O tia mani sini di muka atau na polen squad buka me buka itumba. Right. Gailau tan nanduru ni lain siko nanduru ni kuila. Flank. Na flag. Right. Lalu tangan dulu muka listel melo ma. Right. Atamba ko maka Smith na squad ako fullback ni mati bininglan. Squad. Tamba ka uwida marama referee na sidi ni sikoa. Saja. Ongge basa mata kana dapat kenen dindi ke sarawan ni tambaki.
Wili basiko na sikoa ya. Na mata-mata. Ni sa tere nga mato kamanta na nanduria sa tulay na. Right. Hindi beka na beka Doro na ka. Oro entra na kimia sila mado sa ochi. Tamba kita nga nanduri mata-mata. Sige squad. Arto na referee may ra. Sa squad na ngonelewa ya wana nanduri mata-mata. Sa tabaka wana spagi. Iyo. Iyo sige squad. Isa. Iyo. Sige squad. Nano mo disana squad buksan takatala na squad ko batara ora sa bengi. Iyo. Nano sana sa squad. Lemon tama dara kali sige squad. Iyo sige squad. Na simula lalon ra kami sabi biso ba kanang ngono go. Inda ba kami nakaberton na dorbo? Iya. Itabi levo bos mango iyo sini may rawa. Sini may rawa na mata takatuna no ndamo mata imanda mondar makala sigilitia mongele ngitu tu waya na mata na levu mo le mata takatuna no ndamo. Dotto ko matin tu ko mata takatu. Ba kami nakachiwi kom dorbo. No mo ngito na mata ko. Iya, Scotland. Scotland right. Arroso tu kena nonton mata tim ni mata tim di Scotland kena bitara bi tim Taleso. Satu baru tu meraso tani bat kena nonton mata tim ngangani nonton banua. Iya ni ungande tu Eastern Zone. Eastern Zone na Singapore way and sige baka nanda kuya kaya baka Nukubuto ground. Sa mo chikana BTFM page ngora na bimbulong mo di manarara may Nukubuto. Matay ni ngito adan orto na anda 14. Right. Orto na anda 14 bidal ko nililich ko ko ni mo na Eastern Zone. Iya. Bidal ko ni mo lir baka may bauchi ko orto na orto wabok. Kemal man orto automatic no orto duro ka man simfan. Baletani lilich ko ko lir chi erwaita na anda 14. Baka lagi na anda 18 ko na main. Oh di mo chikana na anda 18. Yana anda 18 dal orto sini kita Singapore South. To kita manongo. Orto kita manongo. Orto sa last kala kene mando man semifinal. Ngona ngito dagere da ndo kitu talon chuko ni tubu. Ni woche ngite ndare da non regiter na lebe sa bisusa. Sa totok na non regiter na lebe na ba me ndagere ngonelo. Na non kila benda kan lawan ni rakabi. Da ba kami na kachuko berto na Eastern Zone berna kasibuli. Ana kana di bagi chuko nang gito lebean. Manongo gito na magi ko robondo na ba yurkina. Maindawa samu wata ke na St. College Manitobi. Sanchina. Na mado sawa chi donga na rara mai QBS. QBS tol chuko na rara. Yung ko sa no masiro na baka do sa rin daw sa biasa chiko sa kalendra ya. Yana gito ke na na main sar kana under 18. Na matay ni semifinal la o St. John's College wata ke Lalin Memorial School. Yani matay ni semifinal la ni under 18. Na karon ni semifinal la rona bala takadal kana lutubulo trophy. RKS wata ke QBS. Kabala mali ando ngi to mentaka kuni dala ta na singa bakaro way sarango na rara ni korni buli mai ndaw samu do tale ke ni wase ni sama chunga mai na BTFM page mo ni na ngere kina ngito dabo so na bagay na St. Vincent's College ground ngito dabo na le bagay sarani ndaw samu kabala mali ka kuni dala Beso balele ne wala ngito na andai tinalo man yamba kengo ti kaono ke dra timi right era na lande da ke mai era na qualify mai mai na ti kaono ya ba mai na Southern Zone right ba mai na Eastern Zone ba talenga mai na Western Zone ka ba talenga mai na Northern na malar to Eastern arto last ke iyo korto sa semifinal mo iyo korto na basket na baya sana ngai laki data ke misulia na ngala ki berto na be kurni buli mena boli ku ke bo mai to bali amanda na kami da dikena bala ta ke na biloni dins na lo man yamba kengo artu sana ngai basket bakina roaso te kina na mata tibi nganga me magwata wawa taman lem ena do me magwata nganga me kino kosa gurnana aronga miso tabate kina chambeni ko nganga me na saraba torang ombua nganga me na ande 18 ora tunuke secondary school nganga me na bozon rola iso ta na bate kina mata tibi ni kalsa na mata soter to me kalo na dorbo me na tunuke wainunu ane to me nduka mata tibi lusi be kalsa iyo na timi kalsa ngo ese timi raro kwa gambe mai na bagsau tinanda 70 kwa ba kai kias magala deda kena kota ni ana timi kalsa ngo ni gurnanak arto wa bandu kai ki ratulu kena torso ul karo kai tini iya sini gabe kana ngane ngai wara ki o kwa na bait na roda timi ko raw na baskara kai mai tameuni wata kita kaun robe arto nga me soto tale na boliku ino ndamuno me magala ki no de matai karo katolu ke ko kama nanga boto takin na ode na maiso ta berto na mata timi arto na baro to ningo bitili Makan tua. Iya. Ai se utu ningo na kina mata tua kina mata tua. Se uni na kina mata timi
Siya muni na kinamata timi ni Ratuluke memang may tomala tu. Na andai ti liwan nang gitu ala itu. Ya baba na nomor yun baba ka presiden di Buluc. Tai teman lebu. Iya baik. Siya ni raw. Siya ni raw na lang ko. Man sangka itu boleh buat dua. Liwan na kami gitu le abitu tunga. Din si Ratuluke. Malua. Ano ka kuno le ma? Rawa. Dende merto tomala raw na robo. Iko lagi remuri. Iko masa na mo magasama. Kake ni Ratuluke mo tukuna sarga bango. Nambilo na bagingo enak kau Ratuluke. Baka malua usatu kuno tina kena ngoner na kay zambe mai. Era mai ba muli dira right to recognition soli. Dira nanto mo na. Iya. Ono klase tingkata ka malua. Bagingo. Bawa ka kuni ko. Right, iya. Nanto na ngono kinta na. Sa mo tukuna siguro na kami ko balu solusi. Kusini mo solusi. Iya mai. Rawa Arto na bengati bila kasara. Rawa ni rawa. Arto no rin. Nabali uta. Arto rin na beta mai. Sindara kay rawa. Ona kinta na nanto na. Ona kinta na nanto na. Sana pasin na to bilang biro. Gori. Mo na numasar. Iya pasin na nabonto ang katagi. Baka kami ngambilo. Nambilo na kau sarang naganga. Bisa pasti kata kami bangun. Yo uke baka wae wi kono bulio chono tukun sarang kami kami meroma da vitki bro. Na yang paki go Ratuluke na kau kinabilo. Sana na sinira. Na sinira ni si kau Ratuluke mo to sinbinsin mo na sa berti kau ta. Mereka boleh kada minta kada bina kada punches snack crackers for moments worth sharing. Bula Fiji villagers, we've had a bit of a glow up and we know some of you are probably wondering, hey wait, where did the videos go? Don't worry, we didn't hide them. The video section has a brand new name and it's now called Watch. That means all your favorite videos and shows are now in one place and easier to find. Want your Fiji Village Straight Talk with VG and Orion? It's there. Looking for Ndrendeng Amo Vengu? It's there too. Latest videos? Yep, all there. Don't miss the Watch section on Fiji Village, your trusted news provider for the latest videos, stories, and shows all in one place. Go and have a look and tell us what you're watching first. Sabi na di sa mula minata lewat kan tadi bitok kami ninda dengan model atam kono birim beka. Kami ninda kan bisa mati na wasi dengan na ninda dengan modemu nambongi bina kari ko. Baka sama tagi Ratuluke chigo. Ano ni mina Ratuluke. Wana korni muli mai Ratuluke non. Wai lulu koi. Nakabali ako susanga binaka. Bikemo dona gasibuli tubu bitok koni chigo bertono muli. Meu sambulare. Coach tu kena tabalenda to tamay mana. Oh, tamay mana. Abai okisi kanin ronro. Right, tuna bale usar na no tumberi chigo mai ngone. Sa chungo na liuli ni bulioti na korne bulle Ratuluke na no mundo na mai matenga ni sendu kelme ki na dona kama berlo mana wan lam kama ba bakan dua ero senga bakan dua keto sakere ke muni na le MC tu kuni la kesing sarangan dona la kya sa no di baka chukorto na bulioti dona kama berlo membaleta na no mundo sa sangi rocho na no mundo ponto del style boleh tutuku. Iya, baik. Wasa to ka don ang kasi ni timin ni may Talia. Porta to ko ay sa kalungat sa ngone. Ni rambong dulu makamay nangaw go. Kira ka tumbay tandola. Bekiba mi adala tani limon ngona ke mi sini ato tumantangan ay wili-wili ni leni ngone buli. Orto goro to dio. Talia. Talia goro to se polo basu Polo basu na taguku. Andor may kinaka ba binabalo berro mau ana be koribuli baka endo bang boten lim sara na bingati binaka father tir be koribuli so ra sasangat ko kukuwa ay nabunnon rabuli na be na talen satu isang wala nga nenda na may dami kaya na bola eto na talen jiningito rakabi wai sele bindo da bakan dirta kaya William Raida rawani rimbasi kasar gino do jertuai keba kawala nga mo na dinata na no talen baka yung tagi ko kinan na tamanda baka lo malagi may rakabi to salande o na FIFA matali ko rongo to kaya mintan no mai Kota final asarwa ngona madal ni kota final nga review ko minalo mani madal sa hots kina mo ni madal. Right. Parense ro kota final ki Morocco gaga parense na kay Rua kay Senga. Na karon ni kota final on Norway bat kay England. Ganga na mata tim ni England by Norway na kay Rua kay Indua. Saan na? Pwede ta kilan ro dami ni semifinal. Spain bat kay Belgium ro so total nga gaga Spain by Belgium na kay Rua kay Indua. Right. Argentina mainganga be Switzerland na mataka ina noa ena kay tolu kay Indua. Sana na. Maler to sabadi tikir to. Switzerland zero agenda zero kita marumbuka. Iyo, saya kay nano nga. Uy.
Switzerland mi bingori. Siya Argentina. Argentina sa kay kita ngana noa ama inganga kina be Switzerland ana kay tolu kay indua. Kelma bale semifinal barani seba kena matem ni Spain, gua na siga buke lulu, ana bitu na kaloko ana mataglilay. Semifinal karua, England bati kay Argentina singlo tu lebu bitu na kaloko tal ngana mataglilay. Ilabu lebu talaga tu mana kita lasak. Tamani ilabu lebu 550 na million ng dollar. Bekoya enanganga enanggitongo na soka. Ito ko ni soka talaga. Nituman na itubutuba ni highest paid sports o soka sa na football number 2 sartunga on the list. Juro mana kay number 2 sartunga. Rangitor tinggal kita soka gua milioner tu na nonton. Mega kata ki Ronaldo o de ngori seguir con Argentina o Lionel Messi. Non è avagoro Messi. Era milioner tu. Na buku ni kita lenga ngono soka. 12.5 million. O ira kede na timi era pakai time sa qualify na FIFA World Cup. Rosia. Vale, no sa kay durga no Lucy kunilang kataka. Na 12.5 million ya na kota na timi na nortana. Quando ni bilang chika ni weekend kaya makanda sa sin running kita raka na tobole na kita soka. Lebo na Italia jitu. Era okina na mbula. Na buru ni bibaro tagi ngome na ngarabe kira na tabole lebo bali. Ya na ko tim Argentina. Mabala tim kaya ko sakay ko chikul. Oy ko ali. Minta rin talaga malo na bay tim ito ngori o na mata tim ni Barnise ko sa ikatulo ni ngona bitara may basi kata may kinasim. Kaya baka nga na semi. Melan na final ay sa ikatulo ni ngona bitara merto may final kin. Dulu bila. Ko dilo pa ko ang gichu ko Mbappe. Oh Mbappe, nano mo Mugabe. Mugabe na president. Yo ini lagi tongori. Lagi na semi. Menang ning gito ni Messi sa kay mata ning unang go memba usot takin na batakin na matim ning Irlandia na FIFA. De Messi. Messi batakin na bertukar tur na buto kaya okay na buing gito tala so. Ele bola kin on usot na matim ning Irlandia batakin na matim ni Norway. Ando na dormo sala sartu nga meso lenga bay Elin Haaland, misalnya ko na pula kadang kita na bakan dua kaya dur kaya to araning kanga bona matim ningilan. Era bola kina bakar sa bakar leiba rula ki koya. Ena kaya ka basi ni sulela kena ngona si madala tambe ka buna no nasi di pas kana pula ya ka libra bola kina do tanga na bekanda mena matim ni South Africa bagro so kalima sa matengo no debut ngo era FIFA World Cup ngo non release nga na matim South Africa. Alay kadi bital nga kino na mbula. Roso ta na mata tibi no king Irlandia na singina noa. Busul tal nga bital na miniti ni pakano mundi no na pakano numital nga kino na mbula na kanta ko. Ano na may takal no na bagro so kali mamay na tibi South Africa. Kaya no suka nga nang kita. Saja wala ni mga suka ni weekend na mo ni may sa mata na kabe na ngodo sa kapag samatakan na talenji na yaw na bika todo ko sar baka ngoto ko ni sa nganin tanan dami todo ko pali bola. Chino ko na talenji ni kita raka gitor sar na kare matangan ni. Tineni sar ba ko kanya na kaya nakakama. Kaya baka sa chiko mi ko talent din gito soka na kama sara. Me baka kaya di baka tagin din dak sar baleta. Na raukin na numbula na buru-buru mo. Patang akin na tadolakin na buru-buru saber ba siya. Nita sar mo to ni highest paid sports ko na FIFA. Na ausa ker sar nga baka bimbi. May sato rin baka bimbi nang gitong ko. Me baka item kina nanda matatim. Niyo ading ko sa orto nang oni balik to sa on sar to na soka. Bakan to. Sila to sit sila ran mataka. Tu sit sa bukilo luto le borto na primary school. Mata sa wati karab to kina rosak na secondary school. Right. Mata ko primary school. Anda tabale men to ko ni rim na lubenta. O kina saber kat sartu nga. Rongo naman nga 5 milyon na dollar. Kwano na nga. Win is siya nga. Mong gito nga qualify na FIFA. Kaya bale. Ang tatim ba kukuha? Dulu mo benak. Kaya na lubenta tawa ko patakira. Na buku ni kaya na sangat takin na. Dolo benaka. Gito benaka. Na be singa ni mata. Totoo kami ni maramata na moni chini ko. Ahora na be moni chike ko baka mondo lure itu baka don ruru. Ay. Sana baka mondo ruru lumbiraki. Ahora di ni ko bolong benak sarga na kami. Benak malebu. Na dapat na budi bolong na matongo. Nakaning gito soka. Kuha. Na, ko nga ya, na nandam ni mo kumukitse. Da pabi ni nakatingan tamaroti ko. Right. Natotoka turang bola. Na elon may nabasa ka may tumas. Nasama baka marota kiko. Marota kiko nga nung kumbuli na daka, kaya nung kupiyo kani, totoka pa awit ito. Marota kito nang buli. Naluri ba na elon da? Naluri nga may tuma. Di ba kaya lo ngongoti ko, kaya lo zumru-zumruti ko. Right. Naluri may matamu. Dapat na nungre bikiro no turang ay wrong. Kaya makay korere mamada na Ali mo set nga ali. Kaya makay korere mamada. Korere mamada kaya balo muno elele muno ay. O zumru-zumruti ko, bubuti ko. Right. Bubu ba? Baka mo lomadha siya. Iyo, si pina mo lomadha, mo modhoda. Na loma mo isa di pina kasi tuto ko. Sama mamti ko menengo mituba. Okay, na tammi ko ni ka ba? Kala me baka nganto si kau, di mo daga mai. Kaya baka o sige ni Suya tiko. O ko na da me na mamay na rin mo. Lomadha wali bota siya na. Ota.
Right, mamadal. Bale tani uko na melo gitu be zunrubi. Yo uku tu mo muli uku ini. Uko na biya na lagu kita murid naka. Ay sa ni uko itu are. Iyo mbale tena kau ini tango mbale tena uku ngoto so sini uku lo mani bale. Dan no mo inaki ni nako melo mani bale mo mai uku lo mani bale. Go sa uku ngai bitan lo mani bale ngai lako. Sila mena kisu. Boy sunu suwa ichi lo mani bale, boy sunu suwa. Boy sunu suwa ichi lo mani bale wa mo gichu. Ngono sa ngole kene mono ndono songo. De. Uku lako na yani ni sulu baro. Bale tani ati lo mani bale lo mani bale kan sa mi reji tu kada bingona. Rongoda duritumba erna sarabi ko mena na leni banua. Ena buku ni no moituba ki kera no mituba. Era revi ko ngare kala na za lo mani bale sa resa lo mani bale. Asin lo mani bale ota. Kera ya nen tu ketika ke mirirai. Kenapa bale mai bale ke kla gongo. Esa boy ko mai bale ngai mai sulu ngai toso. Ko be mai bale. Ke el ria ni ri na tu ketika ko na tu. Anana bada borto. Roda na mamadal lindi. Iya sih basa mutaka. Ni ngai su tu. Machu son maramai. Iyo ngai su tu ngai toso se ba. Se iyo ngai ba ebi okay mami. Iyo. Ke baka solita ko irama itu mo nirere ala mo sirere la ko nirere lo mani bale mi talita kana. Nirere mo na isi wati tatama la bunu kusama itu ki bale. Yo cha gale bale. Eso ni mai ngubi na. Satu ya bale. Pala tu kuno pajo. Pala tu kuno pajo. Harus ni binakata na isu lo binakata na tamata. Lama jana na kama mode na kabila ni koza ba vini binakata le wandua. Na veito koni ni kama ni kutoka na punches. Snack crackers for moments well sharing. Ya mika gamo. Gonde mis. Nama keto tale na kabila mataka ni badeng binaka. Samode.